bia kamal ka jen gwa same bana rach me bana jeling raj baling gwa same kui ren yal te kon te shi yak re wich ka so Sudan atuga ne ka ron kine dangro wi the world dich bana kelling kandial do badana cha to ka je sa Sudan cha te karen yal te ngwan ti chi yaktin tiga gwa se dane ku South Sudan ku independent ku ejek karon kine dangro with the well kel ka ta danen charen yali tichi dong ke cargo ni tichi dong gwa da danu ngatin chaka bin jako take a letter with ka South Sudan kan outdated aircraft ti chicken native one ye ken chicken ka bus re with ka South Sudan agenda na bana lingwa same gorno bi video me bijetuk ki braje me bijeling maniam karon kine dangara wi world dh ke juba an 12 crash ke shanka ngwan ka paywel kel ron kine dangara wi world dh aircraft michel ke Antonov an 12 bk registration AY406 operator Light Service Ltd baye nyot gwade dan yaktin en ren yalme mi yakaron kin dangaro with world dh ka paywel kel shanko ngwan yaka tie ka juba international airport shuneri jandang diok with badak shu ka lutin karam kel mishu survive ki shute ka kaneda to na me ajari gen yam ci tuok ano mo en me dane yakaje awajen chatiang ki shawide awajen ci overload alo ci kwakten kab ci ngwana long riga do dine ci nyoko tuok ala riga rewde tuok ka ron kina dangro with well barrow South Sudan Supreme Airline Antonov an 26 crash en gwade dane yaga ka pay diok shanga jandang ro ka pay diok ron kina dangro wal baro Ramadan gere South Sudan Supreme Airline ki operator ne de konti grenial en gwasamo me shu talk show yagre which ka wow airport tel ram shi luten en gwasamo dundo chene de jandang diok wi de baro shaga moy ka bot medan jeka jen renyala mo chirenyal shawang ajen gwada danan tuoklo chirenyal shawang wang mo jen chine romo ka bor dundo che nyuro go ateram chiduten renyala diodien yeka koron kine dangre wal badak shala Southwest Aviation late L410 turbulent crash ki pena ka shang ka bangwan ka pay bangwan ron kina dangre wal badak operator Southwest Aviation en gwade dana yaga tin yaga ka Lex state ka yirol gwasa mo chune de jandangro shu ka nak ka shune dang jok chu ka survive la ne dang jok ti chitik medan yaga ka kwide renyala me wa reak pilot ka pilot error kana poor weather la jom cha jek ajan ne dane nagna ren yalang wandien ron kin dangro wi jan dangro Southwest Aviation Antonov an 26 show crash ke cho yak ka shan jan dangro wi ro ka pay badak ron kin dangro wi jan dangro operator Southwest Aviation gwade dane we yaktin yaga ka juba airport shone dang badak shu kanak chu ramkel chu survive ki ramkel chu tik en me yaga ka kwide kwai keje mene wale kan do badana yaga ka je kana ngach wa tele mi chajek mi yaga ka kwide ren yal rodien yaga la ren yal dien yaga ka ron kine dangro wi jan dangro wi de kel ka South Sudan Supreme Airline late L410 cho crash ke cho yak
ka shangaro ka pai diok ron kina dangro jan dangro de kel operator South Sudan Supreme Airline gwade yagatin ya ka peri airstrip peri jan gwade dana yagatin shone ti shop ko wel shuga nakandial te ramashikan ne wel shuga lutin renal mo en me to go brenal be yakki bananak shala do shenjin ala engine dana la renal je kula ger ke tongoten kono te ga marore wa kente konde che fail engine failure angwado mo chu yak renal bakalien ron kina dangro widi jan dangro ngwan Malakal Airport Coalition wajen yaga ka changa jandang jogude kel ka pay dok ron kina dangro jandang ro ngwan operator a safe air company gwade dana yaga tin yaga ka Malakal Airport churam kel chuliutin ngwazamo sorry taram chilutin ram kele jen chete ka bodoni te ram chili won gwada mane me toga wa che gwada nan ndere chongten wa che kwe wa choro de chu yat kam do dien McDonald Douglas MD-82 undershot runway collided with the previous disability McDonald MC Donald ren yala dien choro do yorten ki choro do yaten moy ram kel chwe moy ka bot ren yala barodien ron kin dangro jen dangro do ngwan ka yida chala yida airstrip run ruweng administrative area ren yala mo we yak ka ruweng administrative medan e chitwo water ram chilutin duno chine die shi ka bot teram chilutin ngwasmo wa me yara poor weather condition ke che jom che jiak ren yala badak dien ron kina dangro jen dangro de diech memo jen shanga jen dangro de bangwan ka paikel ron kina dangro jen dangro diech gwada dana we yaktin bentio plan crash ajen toga tema kan mandan en yeng naga kwida kana ngach chineri jen dangro shigliutin ren yala mo ka gwada dana yegtene bentio South Sudan apaya rode jej ka kor second ka kor min dang diok shu kan ramkel mishala do wonta ma jatin take a stable condition alo we gwa tel mlarigda du no shineri jan dangro shigluten ajaram kel mo chi survive ne ngode take under investigation commandant and yakre nyalamo ren yalame kirin yal kon nakanare wi ka South Sudan ko ren yal pay kon je kay jok mala badak dina kula wang ki me yak changa je ndangro bangwan ka pay kele me ron kin ndangro je ndangro de diech ala jen ne kon yak ji de kene kon tin la lat petroleum ka ki lat liet chine je ndangro chi lutin karam kel mi survive je ren yal jok keren yal dialati ke goro de ka pel ko ken chi dong ko shi ajane na ta lune te ngwan lunga kwidien ren yal ti kan dial gor ken gwech magwa ko de kapel ko shinat shikan yeken jikan de la batin ka kwiren yal ti ajenda na gor no de nywa yakel ne ban nyog jegum de dien biata kamal bye bye